Салом алейкум. Як подписчик навист ина видео бародар барои хетай. Дар бораи радиатор гуфти маълумот бите. Ай киҷош маслаш мечака, ай тагиш мечака, мисол чихи сахт кардан дар кор. Ина нигоҳ ки бародарҷон. Агар хоҳӣ ина проектша нигоҳ кун, ина иҷа ба ҷои инаи реле, ина кадоми примоиш кадай, ман ини релера мезанам даи инами нами мисол примоиш кадагай, примой намекишехча. Вақте ки накашт, ана ҷураҷон ина ҷои теншай. Имҷа баъд сар мета. Имроған худаш уже пропускат мекна. Рози ман ина шнур задам, желатина мечта ҳай фар надро. Любойташ через анам хели сангак бошаку як чи хизмат мекна. Ана бародари ма ки боши роған айнимҷа мечака дӯстон. Ина киловатташ 1,5 киловатт будай. Хеле мисол экономай. Бисёраш наё 2 киловаттян. 2 киловатт мехра. 1,5 ай. Хайна бародар. Ина де шнур омад ҳамин дута мерава. Ина сирх агар аҳамият батам. Ина сирх инаш. Ина омадаги ай. Қати як сими лампочка дидин? Оле реле даташ пас меяташ ишда мерава. Ини кабутак рафтаги. Так, возьма кабучаш модаём. Кадомаш боша 226. Бат шуру када бифаҳмонам ки инаи инаи деюм шанурош ишқилоб инаи да мерава. Ами яктай фаза ами шнур якташ прамой реле да мера. Ана дигарш қати лампочка медуя мисол чи дайна лампочка да мерава иҷа бояд дим реле да. И просто чи функция кадага бояд аиш яташ бурава и еми омадаги бо инеми дарафтаги тени главни 220 ихкна. Само мисол агар аҳамият доша дигар дарсонда ихе рафтаги ба аи мерава лампочка. Ан хели кадаги. Прамой рафтаги ба усудаги ша ҳеҷ гап неишам надора. Ина идатай сирха сиё ина ёдам. На. Датайни тенда. Дно неу. Ёда. Нем қакурай бародарҷон. Сабаби руған чакиданаш ина мешава. Барои эҳтиёт кунед дер мекиша регулятор ба ичи сар метия. Нем қакурай дӯсти азиз.